menutukan nah jeneng pianak bakul we mesti kan bakune jeneng nak nejani kuwi lakar tutugan bakul niki kaya setua tinglas parindikan ku jalan satuan lu jamak tuh kekranayan jani baku lakar nutukan jadi bagus sangat jening jeneng tumilah bagusan pesan jadi tumiragian ini setua nabapone ngaco walu apang iyo pantes antuk bapu jadi nyakwayan ya dia itu ngacuh iki buat satuan iki ngandang nganjo dan ane mulu dari pejalan buat iui jamak naya dia tuntang jengenakin untuk papun nyetaya ke walut cening ane disumilah mengejan korongan madasar karena sayang buino tua mulu cening sisian bapune ane mulu lakar nyalanan awi wenang ini buat perjalanan nah mekejang totonan wit sangkane bapu sayang tapi ini karena bapak pulang lacon nah jadi kini jeban cening para sisian bapun ni ada buku buat bapu anta yo mulu lacur sing lahar tu rano anggon makelin cening Tuarma bantang mana sane buino sayang bapun ni jani anggon bapu ciknu nyayangan buat nuturan parindikan pejalan ane luwe itu hasil diri sayangnya tekan ceneng abesik tuan kasih sayang tresnane bapu masih siu kapine dewo do jangan anggon bapu dasar
Sido mangge sotaning sang merago guru pemeka sadana buko bapo tuwo-tuwo dini ajak kening di posraman kentenan ya nah tua tutur ono kelin cening ani jani krana keto kapining jeneng wit sangkane mirago maurip waluyo kadiki Japan puninggalane aja harusan jeneng ngumban di jagate asing ane laksananya ngidiwu dini di jagate tumulo makejang aduh buah karmani bakale tua ke nejani ojak bapu ingian wawilangane ane mulu setadu ilah-ilah tampu suni dewo tua kekali suka duka mati edo apang danan anak ibu koi dewo inget tuh tua iyo seneng susah mati gitu masih hidup ini dijaga sekalu ini suge tiwa benar iketan hidupe punika tua kekali susah senang pernah gitu masih ane pelit senglan tuh masih kelawan yang patuh entah sinye dayang ngempasang mulo kadidacin yang makejang totonan jenis padu yung lah kawisesan tuh jani sing jeladi yolah karpendin de ulati jalan tua ane jani mulo untang hidupe anggoni dewo tatuladan ane ulah tiang pesan kepatutane do jani taler dharmane anggon sesudu aksanane ane malah bang bandika
sini ane jalan tuh mulu lakar nyakitin ane pahit tuh dua ane bakal menang ke patutan dasane bakat Iyan raosan jane buah paling iki momong utawi dosone ane mulo yo mulo ngalah kirago buah karmo de mulo ane setato nutung ane setato tepukin Sina sawireh mulo metudonan puniku ane kebaos jeli melaki nah jani apa yogi bisa jam jani ulatian ane mulo jalan ane patuh sandang ini ulatian jangat idolane parupane ase sareng sinami buen jane atepang papu paling bikin tuh ngajak sholat laksanane ijangak jani ijangak sedek tiun nerimo karmo kalau selekak mungkin pun ngajo jani kapingin tusuk karmone be ngeredes-redes jani yo ngide kulit dijangan ini boleh ica saja pesan jani pemunyin yo icangak jadi ndak kene jaban yuyu apuluir makajang ane subuh laksana yang icang peleh sajo bas keliwat yuyu wala icang ide nah apa je kamane jange makajang tua yuyu ane ngawi wenangan ki walu apang sidodana ni jange hidup pokoknya yu ada cai yang subuhnya ibu mersidayang nulungin icang apur karena angin uyuan jani kal
aja Tilakal kanong karamanian Tok yuyu Yang supo akan punya hidupan kai Nah apa ya negerahan kai Jep juang Makanya Tuhan mulu angkon kai Nah